Biyang di tao. Anya pukis ti kayat mo, Lin? Diya sigud nga pukis kun amari. Makaamukan. Kita mo di ay may bagay iti narakab nga rupa. Papintasan nak nga perterme, mare. Ay na! Bagay mo amin na pukis. Tanapintas ti rupa, Lin. Ngam, apay no padasam mati Shaggy. Sige, makaamu ka, friend. Basta maibagay kanyak-anya. Diya pukis nga maibagay iti narakab nga rupak. Okay nga, Rod. Di ka pala gulihan. Tutan ka makita. Ha? Diya kabsat mo da diya, amare. Veron, apay ngong tamti ka anakat. Agit pasun na. Masuhunak. Tila pagpagatang na. Awang nga kwarta. Aguli magkankunak na may sa. Ay! Veron, di mo layatan iti baot, ah? Agit mo na nga. Kadwa na titawin na. Anyat kahit nagatangin ayan. Gumatang kano iti ayam na. Mangan kano iti ice cream ka o magkwarta. Ha? Atoy, ala, inkay katanganan, ading, tapno agtanan, ala umpay laing tidwa gasot, Umdas ayamot dayta, kurang anayaw mo na lima gasot, gatang ko iti sidaon ti mabati. Ha? Mabitlaan nga, Rod, Adtoy, ala, inkay katanganan ni Banong iti ay ayam na, takaasimot niyag sangsangit. Talaga nga nalayang ka nga agpukis, friend. Isa nga kaya-kayat ko nga si katimang pukis kanya. Talaga nga papintasam terupak. Ay na, kasi di ka na yun kung ibaga. Talaga napintas ka. Sigod na napintas ka. Hindi ato tibayat ko. Bagi monte supply na. Anya? Allah, imbis asyak ti mangilibrikan ka. Lin, ay saanan? Ay na, agtala ka man. Amok tirigat mo, iso nga idulin mo data. Tapno adamat para kanyam. Amok ngawan maig-igam mga kwarta, iso nga idulin mo data. Ha? Ay, agyaman na, Lin. Nagsayaat ka unay kanyak. Unata na sayaat kamot kanyak nga gayam mo. Kan maasya na kanyam. Single ka nga agpaiso, nga maawan mati maig-igam mga kwarta. Uwan nga, Rod. Maasyanak mat ngamin kadagiti kakanak ka. Kandagiti kakabsat ko. Kastamot kan kinitatang ko. Ay, nasaan ka nga isuro-suro nga agbalin nga imot. Paano tam matibagim Nalo kaya ka nga minuna kadakwada. Iso nga mangnam na madalatan iti-itid mo nga kwarta. Masadot dan nga agtrabaho. Tadalatanam na maanda kanyang. Ay, maasya nagkadakwada, Lin. Ngamin, awan nagkadalan da. Kat marigatan da makastrak iti trabaho. Ay, nasaan nga rason data? Apay nga kanyam. Saan kamat nga nakaturpos iti kolehiyo? Nga madamat pagsapulam. Depende iti tao data. Adaman nagadala mo no awan no talaga nga disidido ka nga agtrabaho. Ado ti pamuspusan. Manong, tulungan nakman nga maka-abroad. Ha? Panawam ti anak mo? Asino nga iti mga awir kan kuana no panawam? Kati asawa ka. Dagdagam ngamin ta iso ti sumapol iti trabaho na. Ay na, namin na doon ngayong bagak dayta ngam awan dengdenggan na. Di nakmatikas kaso. Pag-abroadam ko maaya. Ijay Hong Kong. Ay, awan kwartak. Agdiskitar ta. Umutang ta. Basta sigurado tapno sana masayang ti kwarta. Uwan, Manong. Ikari, no adda akto ni Jabrod. Agbayad akto adagos kan ka. Apaman ngagsweldo Apay nga kasta. Unfair ati kasta nga aramidam. Tulungam ni Vero. Ngamsyak, saan? Kapsat na kami adwa. Marvin, una enta kumapay ni Veron. Tabarang maka-abroad. Tapos sumayat matan tibiyag da. Isyak ati una atulungan. Talalaki pangaramata may ti kwarta Pag negosyo ka. Ay, kinapudno na.
Awan kwarta, Marvin. Aglunak pa ilang iti pag-abroad ni Veron. Nayuna mon atilon mo. Taylak aman na, kabagis. Marvin. At na paborito makabsat. No di nakidiskitaran iti kwarta. Unfair ti kasta, kabagis. Ay, sige, sige. Bayam, takitaet no kasano ti pamaya. Veron, anyangay, kumusta ti pa nag-apply mo? Mano abulan ng tinapalapas? Di ka kati pa yung flight? Pagkawanin nak manong, ngam na peke Ano yan? Kasano na peke ka? Kat legal mo't nga ahensya di nag-applyan. Saan ko ngayon tuloy ti nag-apply iti dayjay nga ahensya? Ngamin, ada recruiter ang nangawis kanya. Napeke ak matan. Ano yan? Kasano nga roden? Sabi inut-utang ko lang ti kwarta, Veron. Jak mating gagara, manong. Jak nagayatan. Sorry. Dahil tangamin, timatikan ka. Maray, itad ka nga itad iti kwarta katag iti kakamsan mo. Kitaan, nasayang lang tintad mo kin ni Veron. Tatang. Katimat intad mo kin ni Marvin, ako na apagpuunan na iti negosyo. Awalan! Nawalda sa aminin! Unay maglaminong nagiging kakapsat ko ay ngamala. Anya nga rod, tulungan dagan. Tapno mabayadan ni dahil nga inutang ko. Patpatsa, mamatulungan na ka na giday. Awala ta mo kaon. Nan, kwarta man giday. Dahil naggumatang iti sinan. At na si dahil na ginatang ko, tatang. Diyan kayat ti karnay. Ikan ti kayat ko. Ikan na kiti limang asaw. Nabartek kayon, tatang. Di kayo man mapanaginuman. Maturog kayo kit din. Aglawag no, di nakikan iti kwarta. Maray, anya sirbim ba singgal? No imutan nagkamam. Ay, lagi-lagi pa ma. No saan nagapugan niya? Saan ka na itao dito'y lubong? Tatang. Lala, ikanak iti kwarta. Wano aglawag. Burakang amin na plato kas kasabasa. Pati sarmeng titawa. Burakang. Ay, mabitlain nga rod, tatang. Si Kamat Gayam, Lin. Nakapasyar ka, Mat. Sumar ka? Wanta, awan mat gayaman di parlor mo iya sentro. Awanan, Lin. Inlako takin kukwa. Isong awan trabaho kita. Kasano ka nga ron tatan, friend? Problema nga ron tagiti utang ko, Lin. No kaano ang makabayad da. Tawan mo itong trabaho. Pinadas kong tinag-apply ti daddo mga parlor. Ngam, kompleto dapat kanon. Ala, bayam ta agda magakadagita mo. Barang ada ti pangisar kandakan ka nga trabaho. Ure babaonan ditan, Lin. Basta di pagtrabahuan. Kaya't mo tagbalin nga babaonan. Ay katwan Nasaysaya atin ti adda. Ure basit ti sweldo. Ngam tay awan apolos. Kabagis, adda amok a-fly now pay later. Aga-apply kayo dyan. Aga-brood ka kita eh. Wan mat ngamin, manong. Manong matlat sweldom kas babaunan dito ngay. Saan nga na sa parakan ka? May mayat na agabrood ka. Nakastre ka kon kas babaonan. Anong saklangan? Basit nga ron ti sweldom dita, kabagis. Aga-brood ka kita eh.
Uray tawan met ti gastusem. Ta fly now pay later dayjay. Winmat nga min, Manong. Naimbagkan ka at single ka. Da kami ngay ka ni Manong Marvin at da pamilya mi. Nagrigat na panawan dagiti anak mi. Si ka taga abroad, ta single ka. Si kalangan dinamnamaan mi ang makatulong kada kami, Manong. Wan nga rod, amumbat nga awan permanente at trabaho. Iso nga, agan anos ka. Di ka madanagan. Tano lumakay kanto. Saan ta kanto abay-bayan, dagiti kakanakam. Isudan to timang taripatokin ka, iti panaglakay mo. Saan ati lagat katang medya abroad, nagsweldo ka, maray, ha? Siyak ti pauitam, ta siyak ti amam. Kasumakitam mo eh. Siyak lang tinangitulodkin ka dito yung airport, ta sadot dagiti akakamsat mo. Panunutom dagiti arigat ka, alak ka. Lumabalin, jak kayat ang biyahe, ta maulawa. Ngam, inkarkarigata, kapukin ka. Tatang, may kawaan. May adayo akon kada kayo. Talaga, kasta. Aganos ka. Ulitay. Siyak ti pauitam iti kwarta, ha? Tasyak to timang iti kwarta kadag iti kakabsat mo. Nawatam? Wen, tatang. Malah. Happy trip. Anak ko, ingat ka. Ikararag mo asapay lakuma. Ta ipangato da adagos ti sweldo. Yamatan, di upay lang amin ibagat agpaisaw. Ada kayo ti pawpawitan ni kabagis mari iti kwarta. Yimot yu ti sweldo, di kabsat me. Kat kakabsat na kami mat. Awan nga ron. Apay aya adi nagpatsain. Jak to pa'y makasinsidan iti na emas. Wenno, si kakit di mo ti pawpawitan ni kabagis mari. Biron, ibagaman tagpaisaw. Ay sus, di oray lumnadak di tinagtugawak no pawpawitan nak ni Manong. Ay, awanan. Nakalipatan di kabsakyaw. Awan utang na na imbag anagam no kasta tatang. Siyak tinang mandargan kwa na nga gabraud. Ngam nakalipat adagosan. Awan pa'y serbina mo ta single. Tadi na tayo amo atulungan. Uray ko ma, no umawag. Ngam awan mat. Nakaurnong siguro day chay. Ngam pangus-usaran na lang at iti kwarta na ngay. Apay adi na tayo malagi papawitan. Malah. Bayan niyaw, talo umawag, pagong taktuman, kimutunga kaon, tawan maigatang iti makan. Uray dagiti anak ko, awanin ti pangalaki ti maigatang iti gatas da. Agpapada tayo na. Ay, unay matindi kastoy, magkapaaburido, tawan kwarta na. Di ako magurguraan ti kapsat yun, nakapay nga awan nga pulos ti awag na. Imbes nga guranyo, kararagan nyo kit di. Ha? Apay, hang kayo nga madanagan, nga mga no adadakas nga napasama kanya na. Tapay nga sanan nga pulos nga agparik na kada kayo. Ha? Iso nga imbes nga pagsasawan nyo, wano guraan nyo. Kararagan nyo kit di. Saan ko mga tilang magimulan nyo kanya na ti pampanunutan nyo. Panunutan nyo mat atirigat na ija abroad. Manang Lin? Imbes nga mang namnama kayo latan iti-itad na. Agtrabaho kayo. No, kayat mo. Ada pang isara ka kanya mga trabaho. Ha? Anya trabaho day tangay? Agbantay iti istorte kapsat ko. Anya ngay atrabaho ti pang isarkam kanyak, Manang Lin. Helper ni bayaw ko iti truck nga manmaniwan na. No, kayat mo. Mapangkay jay tao kay matiswildo mi jay. Sige man nga rod, Manang Lin. Apag iso nga min nga pimanaw ti sigud nga helper na. Iso nga si kate na panunot ko nga irekomenda iti bayaw ko. Agtrabaho kayo, tawan ng tinamnamaan nyo ti kapsatyo. Hantay nga mo no, dadakas nga napasama kanya na. Tapay nga hanmutan nga agpareknan. Sapay ko maa, tawan, Manang Lin. Makonsensya, no dadag sa mapasama kan kwa na. Isyakti kang grunahan anang pilit kan kwa na nga gabrod.
Agyaman aken ka, Lin. Gapuken ka. Adan trabaho dagiti kakabsat ko. Awanan niya man na. Masapul nga ramidem ti kastoy tapno agnakam dagdiya kakabsat mo. Tiyak ngamin magustuhan da ramida. Handa man lang nga mapanunod ti rigat mo itabrod. Lin, umadanin ti panagbakasyon ko. Ni, kat nakabayad ka na iti utang mo. Kasi ti Diyos, nabayada kami nen, Lin. Mayat nga rod no kasta. Basta ti imbagak kanya da. Abangan no adanda kas nga napasama kanya. Isong hangka nga umawawag kadakwada. Sigurado ngagdandanagda. Bayam ngagdanagda. Tapno mapanunod da matibidot da. Lin. Pangkitaan ano napatag kamat lang kanya da. Adaman kwarta, mono awan. Agyaman nagiti panangisakit mo kanya, Lin. Ngam, agawid ako niti mabiit. Kat jakto nagsubli dito abroad. Maray, dakan. Uwan, tatang. Kumusta kayon? Ay na, kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Mabiglaeng. Kalaat sa ti panagawid mo Uwan, tatang. Kadya ko nagsubli di abroad. Anya, le, apay ngay? Kwa. Basta, diya ko nagsubli, tatang. Le, apay ngay? Anyalat ko ang dito yan ngay? Agparlor ka manan aya? Ay, saan, tatang? Tawanan ti parlor ko. Anya trabaho nga ron dito ngay? Ginanaak pa, tatang. Anya, apay masapol? Ay na, sa arin niya oso da ita, inana na ita. Tanarigat ti biyagan. Malaksid no aginanakan itag nanayaon ta isaw. Ha? Kat, agnegosyo ka nga rod tapno dalata pagsapula, manong. Uwanto, saan pa nga ita? Paginanaak pa, Veron. Kat, adun ti urnong mo, tadi na kami mo't pinapawitan itinabayan. Awan, Veron. Kada nangaramata kiti kwarta. Ni, nangaramatang nga iti kwarta. Gimatang ka iti daga? Wano adan limod a mansyon mo? Awan, adin. Kat, apay ngay, nangaramatang nga ro iti kwartam. Nakiboyfriend ka kadi kat hinuthutan na ka? Inintad mo iti lalakim ti kwartam? Ha? Saan, Veron? Kat, ayan nga ro ti urnong mo. Nangususaram, manong. Di mon problemaen, no anyat nang usarak. Ay na, dakkel ti atap ko. Hinuthut ti lalaki ti kwartam. Masiguradok da ita, manong. Ayan ni Maray, tatang. Jakmat makikita rumor iji balayo. At da iji balay agpadpadakay. Maturog mangan lakuen na. Ibagayo nga minatag trabaho. Api nga minanagawid kat nakabrod lang aro dun. Uray 10 years na kumapay ijay, mabalin. Tapno makaurnong. Jakam mo Simadot matan da jakab satyaw. Masurunak. Masikurana ka mangkit kita iji balay. Jayla agil ilan tararamitin na. Agmalmalam nga agil ilan. Kat, mandaran yung matngamin na. Ay na. Ungetak nga unget. Ngam awan matdangdanggan na. May stress ak lang. Nan, tasyak man ti mapan mag-sermon kan kuana. Uy, Manong, agring ka man. Manong. Bigbigat na nakailat ka. Apay, awanan terapaap mo itibiyang. Kastamlatan ni tagnanayon. Imbes sa tulungan ni tatang ang trabaho. Kargom ni tatang iti panaglakay na. Tas ikatikad kadwana dito balay. Agtrabaho ka agsalukag ka. Sana kasta maturog mangan latam mo maramidanan. Uwan. Agpaimbagag pa'y. Diron. Apaman niya gimbagag. Agtrabaho ak tumatan.
Pambar? Sa bagay, kastamat na talaga ti kanayon nga rason na iti pambariti sa sadot. Ibagada nga agsakit da nga uray saan mat. Ngam ti kinapudno na, talaga masadot da lang agtrabaho. Ay sus, urahan kan nga agawid mare. Agyan kan ito'y balay, ta siya timang tulong kanya. Agyaman na. Lin. Idap man biit, Lin. Maulawag manan. Ay na, kakaasi kamat. Sige, agida ka. Ay, nagpusyaw kamatan. Kas ano, nag-follow up check up ka. Saanan, friend, tanay po ti kwartak. Kastoy ko. Urayak lang ang tikideng ko. Tutan, awanan di pati po iti pamilya. Ay, ala, saan hanggang agsaw iti kasta. Ay na, ada ka asin niya po Diyos. Patsak nga na ka nga baybayan. Bayam, ta, sumapulak iti mabualin nga pagpatulungan ta. Tapno maipaagas ka. Kan, ibagam nga minan kadatatang kan kakabsat mo ti kasasaad mo. Saanan, friend. Tadyak kaya tamay na yun at may pagproblimaan ta. Anya? Ha? Masapul nga ibaga. Siyak timang ibaga. Dato ti findings dahi ti kabsat yo, Marvin, Biron, kan tata. Basaan nyo? Ada brain tumor ni Mare. Anya? Masapul ka no nga maopera. Kat medyo dakkel ti magastos iti pan nakaopera na. Sapay, awan makukwarta. Uray siya ka. Pangalaak nga iti kwarta. Nagaduntupay nga utang kon. Di nakarkaron yawan kwarta. Kat agtitinulong tayo Agsolicit tayo no iso. Patsak nga makaornong tayo iti kwarta no agtitinulong tayo nga agrimedyo. Sapay, busy ak. Uray siya ka. Aditar aramida. Di nakarkaron kanya. Adaw ti agur uray at trabaho. Tanudyak ag trabaho. Awan mo't lamutan. Ay una kayo matan. Ag nga ngabitan kan patay jakab sa tiyo. Ngam kastapay lang ti sa uyo. Ha? Idi napig sa pajagayam ko. Nagkid daw kayo iti kwarta. Itag na nga dagos. Urawan mabati para kanya na. Basta da maitad na kada kayo. Panunutan niyo matati ado nga sakripisyo na. Nag-abroad para kanya yo. Dandanitad namin nga sweldo na kanya yo. Sanlangan nga nagpawpaw ide adan rek-rek na iti bagi na. Taingat-gatang na iti agas na. Lin. Sa itatay sa tiyag kasapulan iti tulong yo, talikodan yo. Kapamilya yo pa'y matngaron. Anyat klase yung nga tatao? Napataglang di tao kada kayo, no ada pa kay ranudan yo. Ngam tatatawan ng kwarta na kasta kayo. Akasla saan nyo nga kapkapinano? Ala, agtitinulong tayo nga mangpagas iti gayam ko. Laglag ipan nyo nga narigat, ti makarma. Manong, kumusta kan? Grabe mo't gaya man tikim mo tungam. Kan, nagpusyaw ka. Mayat latamet. Agyaman na. Kaimay kayo. Kailiw kayo na makita. Kabagays, nakakaasimat ti langam. Italaan da ito ay. Patsik naging bagag tumitlaan. Anak ko, pagkawanindag, kunak no, agpampambar ka la ide, pagkawanindag ko ba? Uray siyak, pagkawanan na ko mamano. Diyak ninamnama kas ti pagtungpalam. Sapay ko matama pagkawanda kami. Ado tinagkurangan mikan ka. Ala. Gusto mo. Diyak kaya't nagsangit kayo. Pangasiyo. Saan ta kasangitan? Pasibibiyagak pailaan.
Agtitinulong kami nga agdiskitar para iti pagagas mo, Manong. Patpat kanda ka, kandimi kaya tamapukaw ka kada kami. Pagyaman na. Patpat yan kayo matunay. Biyang di tao. Si ka man ang tinagbayad at ikinantay, Lela. Mababain ako. Ay, agtal na ka. Mapantakit din. Agawid tayo dya balay. Ha? Lela, mabainak sa. Kasla sa anak pa yan nakasagana. Di mat nagsalitaan tanti may papaniti day tabanag. Kaya't da ka ama-am mo da papakan mama. Mga sandak akayat. Fidel, nasayat at tao da mama kan papa. At da ngamin mabalin nyo itibiyag. Dindo ata kami kat nakurapay lang. Ay ayatan na kuno saan. Ay ayatin ka, Lela. O ano kas na nga rod, panagnagamday ta. Agawid tayo dya balay. Takayat da ka ama kita kan maam-am mo da papakan mama. Natayag yung tinubyo tanak niya. Agyaman sir. Di nakawagan ni sir. Papa, kunamon ganyak. Ha? Manutawan mo, iho. 22, ma'am. Mama, kunamatan kanyak. Kamang kanti pamilyami. Iso nga ipasig mo ti bagim kada kami, okay? Agad anyat plano yung iha. Agkasar kayo kadin kan ni Fidel. Saan pa'y mama? Lapasan na pa'y ti panagadal na. Okay. For sure, Karis lang amin tinailupas ko. Taawan pagadal ko. O sige, ituloy mo tag-eskwela. Oray maudin tungarudan ti kalaysa. Agturpos ka pa'y iti panagadal mo, iho. Anya, sika timang paadal kin ni Fidel kunap, Elena? Wen papa? Sigurado ka, iha? Wen mama? Di kay madanagan ta na singpet ni Fidel. Iha, sana panangupay kan ka. Adayo, tiba iti tawon nyo. 35 mon. Kat 22 na lang. Di kanto nga tagbabawin, ang makinobyo iti ubing nga tayo ng sika. Santo Apolos, papa. Nariknak no kasano ti panangipatag ni Fidel kanya. Kasta akmat kan kwa na. Di kay madanagan. Tasaan na kabasta agtalag iti may sa alalaki. No jak marik na ti panangipatag na kanyak. O sige, magamugay ha. Agtalag kami ken ka. Ket good luck nga rod. Kada kayo ken ni Fidel, anak. Asino ti mangpaadal ken ka, Fidel? Ni Elena, dalang. Elena manan! Di matimbagak ken ka asinaabon day jay a babae, tas ikakisarsaritaan dagiti ka baranggayan tayaw. Nanang. Di ka la babae. Bakbakat tay nobyam nga musika. Di kay kumamatagsoy ti kasta nanang. Tanasayaat ni Elena kanya. Nasingpet. Kan talaga amariknak ti kinadungo na kanya. Kan maisa. Tawak lang mata makarit na iti ayan. Basta! Diyak kaya tay jay nga Elena para ken ka, Fidel. Isu asinaamon. Di ka kaagyaman. Tadamang tulong iyanak ka. Nagasakit din ni Fidel ta nakatumpong itikas kin ni Elena. Uray pa'y ngaran isu ti kababaknangan dito'y lubong. Diyak tulat ta kayat. May bayan na nga ron iti anak ni Fidel aya kat bumakit meten abalasang. Kay ubing pa'y mal, ta nasulukla at 30 na. Narigatan nga aganak ti kasta atawan. Adan to may aganak nga tawin iti nasuro a 40. Adan to lagi nasuro a 30.
Di mo ita pakibiyangan. Tabalasang ganbaro na ba? Awan makita ka na kasi dayta. Oh, Auntie Fidel, allowance mo. Inikanak ni Mama Edi Kalman, Papa. Sa bali pa ito idea. Alam mo, naimbag lang at kamutin nung maghipit ka. Saya atom ti panagadal mo, ha? Narigat ti awan malpas nga nga adal. Narigat ti makastrek iti panggiran no saan ka a degree holder. Awan, Papa. Katagyaman na kada kayo. Gapoy ti tulong niyo. Basta ti isek-sek mo iti panunot mo, iho. May maysa tayon na pamilya. Noan niya ti paregot ti maysa. Pag titinulungan tayo, asulbaran. Bagay, papanam. Ije balay da Elena. Net, bukas ta. Maklon mo ni Elena. Ngagbalin ang malugang ta. Kitwan anyapay nga Dindin nadan. Awan mo't maaramida. Kasarlag kurang kadakwadan. Iday, anyat ko yung mga iday. Awan! Nakla umiliw mat sige, nakaw. Oh, abdoy nga nang. Agmerienda kayon, di kay agbabain. Agyaman ak, Elena. Ay nakasingsingpit ka. Nagasat gaya matalaga ti anak ko. Takasken ka tinagbalin na nobya na. Pagrabangak dayta. Tapat kikunay ti anak yun, nanang. Mabit lang yalan kayo pa iti spaghetti. Ay saan balasang ko? Nabsugak una yan. Ay kwa nga men. Ada importante agagarak. Iso nga imayak, Elena. Ha? Ay, anya day tananang? Kwa? Ay, kasla, mabainak mo tamang ibaga. Ibagayo kit din. Anya day tayo nanang? Di kay kabiag babain. Kwa? Ay, umutang ako ma. Uray, 5,000. No ada? Awan nga min bagas men. Kan pagbayad ko, hindi hulhulog ang alone ko. Ay, day talaga yam. Mabit lang, taikan kayo, nanang. Papanaman ang bagay. Kanayong karuwa. Ije balay da Elena. Ika ba umutang? Di ka lang mabalte kas tagar aramay daw. Umutang nga kaya? Ha? Inakla ikan ida itinatenggan prutas. Inakmat umiliw Saan ang napupuutan di pa naglabas ni Aldaw? Nakaturbusin ni Fidel. At trabaho pa yan. Wan nga rod, Papa. Oh. Isuna lang tayo ti adayo alugar din na kay distinwan na. Makapahikawat ikawan ni Fidel dito'y balay. Talaga kasta iha. Iso ngay ruang munti bagin. Kaano nga iti plano yo pa nagsimpay, ha? Maparin titawan. 40 mo. Ur-urayak nga iso ti umuna amang ibaga iti dayta. Tsak mat mauray. Anya? Ay, sikan ati mangitarirak anak ko. Awan mo dakas na taagayan na head kayo mat. Nala, ibagam ta kasarita mi apaman nagbakasyon, iha. Pagsasaritaan tayo kit din ti panagkasaryon. Kaano ka nga gawid, Fidel? Ito naman ang lawa sila na. Abay ka di? Adang amin damdamagan da papakan mama kanya. Kaano ka nung agkasarta? Amang ano kasarita da kain to nagawid ka, Fidel? Ano niya? Oray, ti panagawid mo, ha? Kuwagayang. Adagang operation na itong umalawas. May tamtantay na ti panagawid ko. Ha? Nalipatak na tan. Ay, sige. Tara, at dami iting
Bye. Bye, Fidel. Nagkrigat kayam ti long distance nga yan. Makapailiw tinobyok. Oh, Elena, iha. Saan ka kadya sumurag iti trabaho? Awan ganas kong agtrabaho, mama. Nag-emergency leave ako. Anya? Apay, anyat mapaspasamak kan ka, iha. Awan, mama. Malmaldayak lang. Mano na bulan asan ni mauawak ni Fidel. Ag-text matkiti ngam sagpaminsan lang. Anya? Apay, adasan nyo ang nagkinaawatan. Awan magkamok, mama. Ngam mas daawak. Kas lalim mami isang tinobyo kanyak. Kas nasaanan anaragsak kanyak, mama. Ah, At hapag nga mga nuadat sa baling ayayatan. anya? Iha, think positive latan. Sikamat lang ti marigatan. Luag panunot kay ti saan anasayaan. Ha? Ay, naibag nga oras yun, nanang. Mabalin ti umay. Ay, ado ti isa nga ili-mili na. Di ka maasikasaw. Nagiti katrabahuan ni Fidel. Pumanawak matlaadagos. Agda magaklako ma, may papankin ni Fidel. Adda ka di. Kwa. Adda. Kaya't ko ang makasarita, nanang. Sige. Mabit lang ang dayabak. Pakiuray mo di ta balkon, Elena. Apay akas layad adayong tibagim kanyak, Fidel. Kwa. Fidel, please. Ibagam man ti agpaiso. Saan ka din anaragsak kanyak? Elena. Agkasarta ko man, Fidel. Pagsasaritaan tayo ti pa nagkasarta. Sorry, Elena. Ngam aglinipatan. Anya? Fidel, sweetheart! Umay kayong tabangan tayon. Nakaluto kaming kininanang. One sweetheart. Umuna kayo namangan. Sino dyan masikog a babae? Apay, sweetheart, tiawag na kan ka. Kwa. Nobiak. Ni Mariel. Kat umadanin ti kalay sa amin, Elena. Diyos ko. Jaklay pagaro pakastoy ti isupad mo kanyak. Nakurayak iti manuhatawan. 5 atawan, Fidel. Kastoy nagayam ti mauray ko kan ka. Elena. Amumbat no kasano ti panagayat ko kan ka. Apay anaaramin mo ti kastoy kanyak, Fidel. Pakawanin ako, Elena. Aklunan ta kumatigasat ta. Saan adata tinay kare para di tunggal maysa. No okay lang kan ka. Ti panangikalang mon kanyak. Saan kanyak? Ngam amukon. Maawatak itan, Fidel. Inaramat naklaang. Inalilaw nak, Fidel. Pakawanin ako, Elena. Jakmat ninamnama ang makasamak ti Gastoy. Isang pakawanin na kuma. Jak kabalan na, Mama, Papa. Jak itulok ang maagaw ti sabali ni Fidel kanyak. Elena, iha. Ang kasaran iti mabiit ni Fidel. Bye-bye amon. Saan ang mabalin nga awang maramidak, Papa? Inaban ko ti ayan-ayat mi ka ni Fidel. Mapanak iti pakangayan ti kasanda.
Tainak at iba anti-seremonya ti kasar. Elena, among ka dito ibagbagam. Ibabain mo lang ti bagim kasta nga aramidon. Ay, ayat ni Fidel. Para kanya lang ni Fidel, Mama. Anak ko, lipatin ang daya, Fidel. Sa lakas kang kuha na tarumbang ayatam. Takalpasan ti ginasaya at ngayon papaay mo kang kuha na. Kasadya lagayam ti aramidon na. Isualipatin mo. Papa. Iya, italaang tayo tama ni Krignam. Patsyak, ang makailiw-liwag kang tumatlaang. Papa. May tatanalpasan ti kasaryo iti asawam sa dinaw ti pagnardan niyaw. Ijay balay da Mariel nanang. Tayo tayo hindi trabaho mi adwa. Alakad, ada kayo dayta. Noo aganak ni Mariel, may nakalaan, tasyak ti magpatanggad kan kuana. Wala nang. Ay, naimbaglakit din ta ni Mariel, ti inasawam anak ko. Ubing lang arudan, napintas pa'y. Padampay, a professional. Talaga siguro may isa ti para kanya, nanang. Apayanaw limag kamatlakay. Manipod ng kasar ti anak takas na ti dyan mo. Aglalarot ka. Kasalaw, kat mababainak iti pamilyan Elena. Nay, Ay, nako. ay nagpagpahinam ngay. Amay, asinaw na gidya at tao tapno mabain ka kadakwada. Kalpasan ti panang tulong da Elena kin ni Fidel nga eskwela. Kasday ti inaramid na. Ay, sana problema dayta. Mabalin mat abayadan ni Fidel, tinagastos da kenkwada. Tadamot ng trabaho na, may problema aya dayta. Ibagbagal lagi ti tao nga inaramat na kanulaang ni Elena. Tapno makaturpos iti panag-adal na. Ura sino ba siguro tagsasaan iti biyang ni Elena? Talaga ang masakitan. Kahit ayat mabalinta nga, nalpasan ti kasar. Gusto kit di, tani Maria, ti nasawa na. Kay kayat ko, ngamday jay nga Elena. Sigurado kan, itiday tapang gandang mo iha. Agabrod kan. Wen, Mama, barang iti panagabrod ko. Makailiw-liwag ka kita napasarak dito eh. Iha. Aprobado ti papeles ko. Isungag flight akon iti mabiit, Mama. Agawid ka nung tiyaya ti anak ta Fidel. Asino ngayon ti mga awir ka ni baby? Apay, saan ka din nagsubli ni manang aning? Saanan? Agpaagas ka nupay. Adanganin sakit na. Kastaya? Sige, tayo naktusukunin ni nana. Tayo isunti mga awir itanap ta. Sige man nga ron. No si bibiyag kumapay day dinanang ko. Iso ko mati mga awir. Ngam nasapamot ngamin apim musay. May destino kiti sa balya lugar, Mariel. Wan nga rod. Ay, agsina taniti trabaho, Fidel. Sa nabale? Tas ang unay nga dayo ti pakaidestinwa ka ni. Agananad ka nga ron iti lugar apapanam, ha? Well, kastamad ka na kayo. Agan-anad kayo mat iti anak ta dito eh. Nanang, rumarak. Mangan kayon to na. Bakanan yung tumot ng apo ko yun. Ay, papanam ay balasang kao. Ay na, saan na masapol na damagan nyo, dayta? Narigat ti man nakibiyang launay. Sige, mapanakon. Marabyan na ka sumangpat. Papananda nga tamanan. Basta sumangpat na nagapo iti trabaho na. Agsukat adagos ket rumwar manan. Huwag dama ka. Kasla makaungit pa. Sampaligayang ugali na itamanugang ko. Kasla nasingpet mat ididamaw. Gabita,
sumupsuplada matan. Manipod idi na destino iti sa bali a lugar ti anak ko. Kanayon matan arumor. Marabian nga agawid. Yak maampo no sa dino ti papapanan na. Hello, anak ko. Hello, nanang. Abay, jak makuntak ta asawa. Ando ka dito balay? Ay na, saan nagawid iti rabi? Jak ambaw no nagturugan na. Anya, mapansakit dito atap ko. Atap mo nga? At ay danon na kanya, may papanid asawa. Kat numapanak niya kakaluklukwan ni Marian. Jak amuno niya ti Aramida. Andiyan kahit mo asawan. Nagyaman na kita impormasyon, pare. Agtulong kami ni Jay, pare. At nakakadwa ka pulis. O sige, agyaman ako man rin, pare. Bye. Kunak tubay kat. Kaduwang tilalakim iti da ito'y a hotel, Mariel. Gusto gayam tinaydanon kanyak. Awan kayo itibayin! Fidel! Agsinatan! Saan kan ayatan? Nakarkaro pa'y adikan ay ayatan! Manglilipot ng asawa! Ipabalod kayo! Awanan kayo itibayin, adwa! Ay na, anak ko. Ibalintwag mo matan tilabisaan. Ay, gusto na itan. Nalang, nasakit din nagam ko. Awan amo ka nagpasula kita asawag. Apay nga narabid na tikas jay kanyak. Apay nalang. Ay na, paybayamon na jay apapay. Di mon panunutan. Tapno saan ka ma-stress, anak ko. Apay ang gusto'y tinagtungtong palan ti pamilyami na lang. Apay! No kasta, agawin kayo ni ti asawa ma foreigner, anak ko. Wen, mama. Padaanan da kami, ha? Ay na, maragsakan na parakan ka iha. Kamaudyanan na, nakasarakan iti lalaki parakan ka. Wen, mama. Makunak amay sa akagasatan ka dagiti amin na babae. Namin, nasingpat tinagbalin nga asawa. Ay na, nagsayaatan no kasta, anak ko. Sige, tagimpaki kami pa'y, mama. Umawag at tumanan inton madamdama. Bye. Bye, anak ko. Kaya timpang ka dyan, anak ta. Agawin tan iti mabiit, kat ikuyog na kano ti foreigner nga asawa na. Ay, kaya sayara. Kapno, mamamuta mo ti personal ti agbalin na manugang tabakat. Nanang. Payakas na tila nga masimbang patanak ko. Nanang. Nagkata ko na iti trabaho. Manya, apay nga eh. Nakadisgrasya ang nanang. At nakasinungbat ko iti kalsada. Diyak nalapdan ti puntot ko. Kat nailawanag. Napaltugak, nanang. Anya? Biyang titaw. Umunakan nga agawid iti balay, Julie. Siya akong ti makaamamang isimpa ka nagiti tagila ko ta. Sigurado ka dun lagay? Wen, sa maysa, manmanumatan ti tao dito tiyandaan, gaputa malerma. Nagawid pa yan ang iti dagduma ang katwatan naglaplako iti natang. Sa bagay. Siya akong ti makamo dito pwesto ta iti natang. Agluto kan tumutan iti pangmalaman tayo iti anak ta. Naala, si kalat na karuti makaamula kay. Inakpay gumatang iti karne nga isagpaw ko itulunto kasi daan tayo. Wen bakit?
Darsem, tani, makatutudo. Ang mga no, mabasa ka nga agawin. Ay, di matlagsar din ang titudo. Sa may awan kapotek, kan awan trapal yung tricycle ko. Siyak lang ang kinabati dito tiyenda. Nagawi na nagitipadak ng dakla ko. Makamunitan. Sarap ko suka kong tinapig sa atudo. Diyak kaya't timarabyan launa dito tiyenda. Mapana ko ni tinang iparadakit di tricycle ko. Di na itindamas. Ha? Nakatutok iti bangkaran mo, di mo ko. Ha? Itid mo kanyak ti kwarta kan cellphone mo. Terus Pangasim, di mo alam ti kwarta. nagadupay lasaw. Tindakan. Rabi, una yun, nanang. Ngam saan pa'y anagawid ni tata? Ay, nahawad nga rod anak ko. Itay pa akong kontak ti cellphone na. Ngam out of coverage. Saan ko makontak? Nanang, Diyos ko, anya nga tan tinapasamak ka ni tatang mo. Madanaga na klauna yan. ha? Agri-ring ti cellphone mo, nanang. Ang mga numitatang daytang. Baro ano meron ti agparparang anak ko. Hello? Sino da ito eh? Juan, siya ti asawa ni Dondon, sir. Anya? Ada di ta ospital ti asawak? Juan, sir. Mapanak di ta ospital, itamat lang. Bye. Anya, di ko na dyan mawag, nanang. Pulis na ijay anak ko. Ada ka nun ni tatang mo ija ospital. Anya? Agbati ka anak ko. Mapanak iti ospital nga imbaga ti pulis. Ada ka nun nang dangran ka ni tatang mo. Nagdakkel ti sugat iti ulom. Dun. Pinalagyaw da abari tinatangkan na banag ti ulok. Sana po ako ti puot ko bakan. Anya? Diyan ka mo tinapasamak iti dayda ka nito. Awanan di kwarta naglakwan pa. Kastano ti cellphone ko. Dun. Handa ako niti ospital, hindi nagsublit ti puot ko. Sigun ka naging ti pulis na nag-imbestigar. May sa jeep ni driver tinakakita kanya. Ngay sumatan tinangitaray kanya niti ospital. Agyaman tayo iti dayjay a tao. No asino man. Uwan bakit? Naawan na dyan lalaki ang nangintaray kanya niti ospital. Nalabit na natayak kumaitan. Gapoy tidakkel sugat ko. Namuak na pasama ka ni Dondon ni Tirabeya na ka. Kumusta ang ti asawa? Agpapaimbag pala ang tatang. Sa diwa pala ang tisugat iti ulo na. Ay, una yan din nagpasama ka ko, ana. Kahit may lasin na dyan ang hold up ko, ana. Saan tatang? Ada ka no iti likod na hold-upper. Nagpartak din na pasamak. Kalaat-lata ka nun apinalag hold-upper ti ulo na. Ay, nasapay ko ma. Tamatilaw dahi jay hold upper. At 20 ka ng pinagas mo, nana. Bangan kan. Tapos daras nga subli ti siyo ng isa. Ingatangan na iti agas ko, anak ko. Kunak man, no awan kwarta. Da kwarta kita, nana. Isungay nga tangan ka iti hagas mo. Adda ka din trabaho, anak ko. Kuha. Uwan na lang. Nakastrag ako niti trabaho. Ala, mangan kaya. Amo ka mabisin kayo. Uy, anak ko. Nasaya at nga road na nakastrakan iti trabaho. Saan ka nga istambay? Nagsakit ti ulok, Julie, bakit? Nagutot ti ulok. Nagsakit na talaga. Natumar mo ka din dagiti agas nga inreseta kan ka ti doktor. Uwan bakit? Tsaka mo na ba yung kalata si makit ti ulok? Ala, mabit lang. Inak mangayap iti tricycle ta itaray da ka ni di ospital. Salen, agkalmamat na siguro nung madamdamat ti sakit ti ulok. Nalabit, saan pa yan nagsunar di agas sa tinmar ko? Dondon, agrain ka lakay. Julie, madagtatakaw. Aglamang ka! Apay, abimbangon ka, dagos Dondon.
Awan ti agtatakaw. Ada, nakita kita takaw. Ada mo ko na. Nakaputputang tilangana. Agkalma ka kumalaang dundon. Tagtaga-inip mo laang at agtatakaw. Nya, Mabit lang nga. Inak mangala iti danong nga inumam tapno agkalmatirik nam. Sana pud nung at agtatakaw. Tagtaga-inip mo laang dayta. Agar mo sar tayo kanon ko na ni Nanang Tatang. hindi nakasugan. Matayo ka. Ha? Matayo ka. Apay ang mabutbutan ka, Tatang. Anya ti mapaspasamak ka na kayo. Hindi nakasugan. Umatayo kang nagtatakaw. Dinagdaran. Saan? Apay nga isang sarapay yung magtintiin mayo. Saan kayo adangran, Tatang? Siya daytoy. Ni Tiyan nga anak niyo. Umatayo ka. Pang-asin. Nakaturugan ti amam Tiyan anak ko. Anya ka din dayto yung mapaspasamak kan kwa na. Managbutbutan matan ni Tatang, Nanang. Ipagarup na matan adangra. Di na ka di mailasin nga anak na. Sabalin dayto yung mapaspasamak iti amam. Naskan amay pa-check up iti doktor. Nanang. Mapan ka pailaan ni balay ni apong mo. Inak ipa-check up iti doktor ti amam apaman amakariin. Uwan, Nanang. Awan matan dito'y pagindaan mi ni Dondon. Napanan ti asawak. Sa dino ka ta napanan na. Ang damot gayam dita sirok ti lamisaan. Dondon! Anya ti aramidam dita sirok ti lamisaan. Rumor ka dita. Anya ti aramidam dita. Nakita ka di. Nakita. Ti anya. Ada dito nagtibalay diyang tatakaw. Nakabutbutang tilanganan. Anya? Pulis! Mga yapka ti pulis! Kartingam! Umayat ang tatakaw! Dangran na tayo diyang tatakaw! Napukaw samatan ni Dondon ti limbong ti panunot na. Ang kakanat matan ti bagbagana. Sa pulan tayo ni Dondon Tatang. Kalaat at imaray katyagon masapulan. Umuhay na ako. Sa pulan tayo. Patya ka sampai anak kaadayo na jay. Agpagpakaasi at kalugaran. Sa pulan tayo kumati asawak. Tsak kaya't nga dadakas ang mapasamak kankwana. Agyaman at kakalugaran. Adala man ti rabi. Saan tayo pa yan nasarakan ni Dondon? Ay makalmahan din naman ako. Hindi tayo mapukawan at tinamnama. Sana balay tanay report tayo ni ti barangay kan kadagiti pulis ti napasamak. Diyak namnamaan ang kastoy ti mapasamak ti ni Dondon, Tatang. Oras siya. Lahat mo tinanapukaw ni Dondon ti limbog ti panunod na. Kaya't ko nga ipa-check up iti doktor. Ngam kalat at imaray nga imadayo. Aging gajak mantan masapulan. Ay, sapay ko matawan ti dake sa napasamak na. Sapay lang kumatatang. Madalagan na katalagan. Nagsardeng pa yung dagiti tanot ti barangay ang magsapsapol kan kuana. Ada bos-bosina lagi di lugan. Makatitiling ti bosina dagita. Tawag lalaki ang nakapatingga ti kalsada. May lasin ko. Isulay na dyan lalaki ang ventor itinatang nga inuldak ko. Kaslawan mo ti bukod na panunod. Pahingin ka, nasaan ka matalan? Pupukawan man. Talaga saan naglisi. Nakatakdar kin isarsara pa na ti mana. Langa na ti maputputeng. Manipod si Magput ka. Di ka pa'y nagtagtaga rin, Marvin, anak ko. Kuha, nanang. Di naklatan ikaskaso. Kasla ang taytayab ti panunot mo. Adda ka di parikot mo. Di naklatan ikaskaso, nanang. Adalasin ka ni isip ko, iswakas tuyak. Kat, kumusta nga rin ti trabaho, Marvin, anak ko? Kuha, nasayap na, nanang. Awan pa rin ko titi trabaho. Nasaya at nga rin no kasta, anak ko. Lalaingam ti agtrabaho. Di ka agsadot-sadot, tapno di na kaikatan ti boss. Oo, nanang. Lalay nga tagtrabaho.
kumusta tirik na yun? Kaasi ti Diyos, nakaginawa matan galit na. At ngamin tumtumarag nga agas. Nasaya to kasta nanan. Basta di yung liwayan at tumaren, dagiti yung reseta ti doktor kada kayo. Tapno daras kayo nga gimbag. Huwan anak ko. Pasensya ka no di ka pa matulungan nga agsapol iti kwarta. Amumatan ti kasasaan ko. Adun ti saksakita. Rabiin, Marvin, anak ko. Adda ka pa'y matla dito'y terasa ti balay ng agmaymaysa. Da kayo gayam, nanang. Naunag ti pampanunutam, Marvin, anak ko. Kanayon ka ang akita, anagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Saan asan na ay ti kayat ko amangagan asumpan. Ibagam kumakanya mo anya ti pagparparikutam. Bareng makatulong ak, anak ko. Kinunak mo tinadiyo kaskaso ti madmadlaw yung kanyak, nanang. Ala, umuna kayo na maturog. Doon nga ang daw ama pukpukaw ti amam anak ko. Nanang, Aging kaita, saan tayo pa'y anak kita ti amam? Madanagan ang launa yan. Ikaw, tumatang tiri daw. Darasan. Ni hapong mo tag-tuk-tuk-tuk. Anya nga tatibagana. Aday tante asawa manak ka. Ada nakakita kan ko na ditoy. Katimpa ka muna matadagos kanyak. Diyos ko, nagdungritan ti asawak anak katugaw dito'y iit ti kalsada. Saan pa yan na makalasin? May sa ti direksyon ti mata na. Ang pigpigar-gar kanila nga natin mabutbutan. Don, siyak da ito'y ni Julie nga asawam. Umay ka, agawit tayo ni Jebalay. Tumakdar kan. Di na kon malasin ti asawang tatang. Oh. Diyan kaya ta makita kastoy ti asawang tatang. Ipantayo'y ti ospital ti asawang. Nakasaritam ka din ti doktor na nga si kaso ka ni Don Don. Saan pa'y tatang? Madama pa'y na ang atamtamingan ti doktor. Hala. Kabayatan nga rurayam ti doktor ang tamin ka ni Don Don. Ay mangan. Amo ka mabisingkan. Diyak makarik na iti bisin tatang. Urayat pa iti resulta ti panang check up kan kwa na ti doktor. Sigun iti doktor. Nandaan iti mental disorder ti asawam. Gapo iti pat nakatangaran na iti. Gapo kano iti nalaos sa panagbutbuting na. Dagiti lang ano eksperto ti makailawan-lawag iti day taasake. Di tagtanag. Da kalupay namnama maagasan ti asawam. Awan tatang. Talingay pa ila iti sumagmamanual daw dito ospital. Tapno maagasan. Yan obserbarat na iti doktor. Nakatulog pa ila ni Don. Nakakaasin tilangan. Kimotong pa yan. Diyak namnamahan nga agtungpal ti kastoy. Ay-ayatan ka unay-unay, Don. Agpaimbag ka ha. Mailiw kaminkan ka. Kailiw mi na makita ti isam mo. Nang runa ti harakop mo kanyag. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? Ada kami la dito'y at tumulongkan ka. Tapno agimbang kan. Sana nga agliway nga agkit daw iti tulong iti namarswa. Asapay la kumatagimbag kan iti kabitan na panawan. Makonsensya ko maday tao anong hulta. Nagdangran ka ni Dondon. No sana gapukan ko na. Sana napukaw ni Dondon tilimbong ti panunod na. Tatang,
nagapuak di police station. Awan kanupay mo development, hindi pa nang sapol dahil ti suspect. Tatang, Salamat maturog ti Diyos anak ko. Pati ka matiliw tumid lang day tao. Anang hold up ka nang dangran ka ni Dondon. Simuruman ang ti asmayo nanan. Ngam di ka madanagan. Tanda tayo dito ospital. Sakman mo. Takla at lata na simro ti sakit ko nga ang kita ko. Kung ti doktora makonfine kayo, tapno maobserbaran na ti sakit yo. Tani, nakaroon ti uyak yo. Ang pangalaam nga, iti kwarta pagpaagas mo kanya, kanak ko. Di yo panunutin dahi ta. Siya kung ti makam mo. Tinapatay. Ada kayong dito ospital. Hapa yan ako. Hanya tinakita mo. Mainasin ko ti lalaki nga nasibay ti nurse. Iso ti lalaki ay naundap ko. At tagayan dito ospital. Kasarsarita ka, Marvin. Hanya tinakita mo ko na. Akuan hanang. Awan. Di daklatan ni kaskaso. Donas ka nga takawak. Aramidak. Tapno na pagbayad ko iti ospital. Awan ti sabalya mapanunod ko. No di tagtakaw. Pat gagtinak. Kadyak pa'y kaya't namatay. Di babaya naggapoy ti bangko. Sumutek. Katagawag di bag na. Naglaon lakit ni Dayjay ti ado karta. Darasak ti bag na. Tapno masit ka kadagos. No makaalag iti napinta sa kuntaway. Agawag ti bag na. Ano ita? Asidig akong kanwa na. Kilatak nga agawon ti bag na. Itan! Ay! Tinakaw! Itaray kang tatakaw! Darasak ti agtaray! Masapula makadayuak! Sulsulti pa na ti polis. Tumuroyok. Sana nga agpatiliw ka na kita polis. Sa batang nagdagit ito tao. Saan di mo ito pagtaraw? Saan? Ipanandag! Tidak timagan! apay ang pinayabandang dito'y presento, tatang. Kaya nakamakasarita ti hipi anak ka. May papan ka na, pinatiliw na agtatakaw. Sigun ka na kiti pulis. Inaklod na agtatakaw nga iso, tinang hold up ko ni Dondown. Anya? Sadla ni Dondon ti tinakawan na dya tao. O di kat ado na pa'y. Nagtakaw manan na dya tao. Kat ison, ti pan nakatiliw na. Pinalutpot na iti investigador. No iso tinang hold up ka ni Dondon. Kat iso na dya. Napilitan na mga klonit ya amin. Ano ti may dito'y presentaw nga reklamaw kontra itang tatakaw. Anya! Awanan ka itibain. Si kagayam tinang hold up ka ng dangran iti asawak. Pangawad na misis. Pagbabawiyak na siya nga naramid ko iti asawan. Naramid ko tinang hold up. Gaputa ka sa pulak ti kwarta pagpagas ko iti inak. Kinapudno na. Ada ita iti ospital ni nanang ko. Anya? Ulitek tagkid daw iti pamakawan, misis. Sabay lang kong mata mapakawanak. Makunkonsensyak. Among kanino niya tinapasamak iti asawak. Napukaw na ti limbong ti panunot na gapo iti panangdangran mo kankwana. Nakaro ti panagbutang na kansaanan ang makalasin. Rumbang lang nga malungsot ka dito'y pagbaludan. Ado kami ang nagreklamo kontra ken ka. Agyaman lang, tasanda ka binaybayan, Julie. Tatan, no saan nagapo ka na kayo? Saan pa yan nagsubli ti sigod na limbong ti panunod ko? Agyaman tayo iti Diyos dondon. Dinangag ti apo dagiti kararag ko nga gimbagkan. Karunaan ti amin. Nakabaludan dyan ang hold up kan ng dangran kan ka. Onya? Sigun pa iti damag. Naimbagan mo't tenche na masakit. Iti tulong mo't laan na iti kakapagyanda. Onya?
panagtakaw ti na panunod mawagas. Tapno may gatangan na iti agas, ti ina na masakit. Banagasan na rumbag. Tatang, Dakas ti wagas na. Iso dakas mo tinagtungpalan na. Dakas ti agtaktakaw. uwan tatang. Itatanayin magana ko. Makatulong ak manan iti asawak ngaglako. Ay na, di mo pala panunutin day taba naglakay. Siyak pala ti makamoy iti pwesto tayo tinatang. Adamat ti anak ta tumulong kanyak. Muwain dun baro. Talinagad ka pa iti balayo Agpapigsa ka. Agyaman tayo iti Diyos. Ta saan na tayo abinaypayan? Iso tinagtulong ka na tayo. Ita niya manakarit wano panubo kadumtang itibiyag mo, di ka kumapoy wano mapukawan itinamnama, tas idadaan ti Diyos amang tulong kan ka. Nulakit di tagtalag kan kumpet ka kan kuwana. Alaga ngayam di tan tinagpatinggaan, di sa baliman na napakasaritaan, dito'y drama tayong biyag. Di tao, biyag, di tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaan, Tomas. Ay, Itay pa'y anak kaul-ulimag ka. Apay ka dilakay. pampanutik laeng na iti anak ta, Eming. Manipod na danda amin na itinapinta sa manggadan. Madayugan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane iti adayo a lugar. Ni mo't Resti, may san asiman. Ni mo't Andraw, may samot ten a maestraw. Ngam adayo mo't la a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatid kanyak na kita anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakas ken ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matida, nagbunga na kita adon arigat ta nagtalon kan nagbangkang. Kat ita, ang papadadan nga daan itinatalgad apang gadan. Sumalahan, tanda na amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ni Jay Talon, Tomas. Nariwat pa'y laang. Uwan bakit, may mayat mo't lang ti masapa ama pa nagtrabaho iti talon. Saan una yan na punod? Agar mo sar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka ag trabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga ron bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tainak mo't isagana na iti usarak iti taltalon. Ay, mabiit man laang, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito bakit? Diyak nga ron di kaskaso. Isa diyak ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Aga-asampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangkan ti ulong? Kabaalak ti mapaniti talon. Amumay na ito lang ti amok apagsapulan. Ngam, Tomas. Aginggat kabaalak pa ti agtalon. Agtalon naklata. Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikaskaso ti sugat iti gurong kau bakay. Ay na, agyaman akta imawag ka res ti anak ko. Mailiw kamit ka ni tatang yo. Kaputa na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang imawag ang nanay. Makuni ko man kami iti trabaho diti barko. Oh, kumusta kayong ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasaya at naroon bukas na. Huwag kaya. Isong imawag at napatag tibaga ka na kayo. Anya dahi tariste. Naikanak iti vacation leave. Kahit ito kung may alawas, agawin lang kita lugar tayo, tapno ang bakasyon na. Ay na, maragsakan na iti dahi nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Huwag kaya na na. Sumarsarong ka di matlang lagi dito akakapsat ko kada kayo, di ka balay? Sagpaminsan da sumarong karkada kami ka ni tatang yo.
Makumikom damat iti trabaho da. Basta ka di. Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo napanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay. Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. Asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Diresti lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon into no may alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta. Nagitingata nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Yak amo awan pa yung timbagbagana. Nay, adamat lugan na nagsardang iti bataw. Pasino nga ilay tadimtay. Inkaman kitaan itatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katluk ta madagos tiri daw. Darasay. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uy, tatang. Para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan ak... Emi. Di mo nituloy ti kayat mo ngay paga. Mapay ka din na. Anya ko matibagayo. Kwa? Ay, nailawan kumatan. Anya ngamin dayta ay Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Reste. San pa'y anak kay tud ka na kami iti paggatang mi ko maitik kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, Andraw anak ka. Kastamat ni lalay na kamsatyaw. Saan pa yun ngay mauawan? Kasta gayam. Saan kami matkit di ngagdaw-dawat, No, ada may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalag pa'y matlatang talaw, no, ada igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturo ka ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan mo ma-infection ti sugat na. Nang runakit mapapaniti taldalon. Ay na anak ko. Sa anak kurang iti pamagbaga kinitatang yaw. Ngam ipilit na lang. Tama ti kayat na. Adu ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw. Kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no adan sakit amarikrik nana. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigan. Sana balay, tabakasyon pa'y mutla ti eskwela ita. Agtalin na idak pa'y la dito'y balay Asin di kinasarita mi ti cellphone na. Nagbiit kayo mo ta nagsarita. Nilalay na kabsat yo, anak. Agsangsangit nga imawag. Apay nga agsangsangit? Di na matibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga danadagsan a parikot ti kabsat yo. Isu nga agawidan dito'y balay. Di nagpagdanagan, Andro anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsot lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang. Saan na masapol nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusa mo iti panagpa-check up ka. Sigurado kayo, tatang? Uy, anak ka. Masigurado na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iso at ikaw na yung dandarag. Masikog ka simbang lalin anak ko. Pakawanan dak, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. Sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak amo, tata. Anya? Apaya di mo amo, no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sumbatam ti amam, lalay. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tata. Anya?
Linuko na klang day jay alalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ama amuan na ama si Kugal. Kailangan ang nag-resign iti hospital. Kat saan na nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatakmatan iti hospital. Gapo ta mabain na. Tatang. Una linday to'y anapasabak ka, anak ko. Ulit ang takit daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawandan. Kumusta kayong tatang? Simangpit ka na Bartek, Kriste. Kan, apaya may salang abag ti imut mo ang nag-awin. Iyulot na ni Gaskaso ti bag ko nag-awin. Tinapotag, nakaawid akong dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa kapag sintawan niyo. Baka mukmat kanina nang nag-awid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na. Kahit kung ti maturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta. Napatag, ti bagakin ko na. Mabalin mo ba't nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam kan tatang yo. Saan ka diyan nalawa di talunan ni tatang araga? Apay ti daga? Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya? Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo? Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat mo asawan. Kayat ko ngalan ti bingay ko. Anya abingay mo asasawam reste. Kayat ko nga alaan ti tawidag ka na kayo. Si Mangpay na nagkapoy ti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga ron. Tapay nga awan urnong na si Mangpay. Nangipanan na nga iti sweldo na nagtrabaho iti barko. Ay nga. Anya ka din ti mapaspasamak ka na kayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpay mo ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar deklatan car aramidin na. Nilangan andraw ti limpyaw kadakwada. Lakay. Jak umanugaw iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunan. Makakayat mo nga ilako ti daga at talunan ni tatang Reste. Amumat ang napatag ka ni tatang ti panagtalan. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga at talunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Reste. Nangipan namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kuwang? Sumungbat ka. Nangipan namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kadam iti barko? Well, katsing-singirang takpayan nagiti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanya. Nung diyak mabayadan nagiti utang ko. Iso akayat ko nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit di kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Iso adyak kayat nga ilakaw. Kasapulag ti korta datang. Mas ka na bayadak nagiti nakautanga. Ulitag nga ibaga. Diyak kayat nga ilakaw di talon ka. Nukas na nga ron. Isubliyo amin kanyak nagiti kwarta na itulong ko ka na kayo. Hanya, no di tak kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak nagiti kwartang integ ko. Manong Reste, pang-aasim tagi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibyang iti saritaan ni kanitatan. Umatayo ka. Respetuan kumamag ni tatang Manong Reste. Di ka makibyang ko naklaro din. Hostong, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-aasim. Ayan ni Reste, nanang. Pag-aasim, Andro. Di mo tutupan ti kapsat mo. Diyak magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin.
Aglablabusan ti onan bain. Andro, Saan na nasaya ti raramidin na? Nasken na makasaritak itinalapat day ta aresti. At nakalagayan dito yung aking inom. Tinanog na, Manong Andro. Di man ulitan tinaramid mo kanina rin. Kastamatan ka ni tatang. Ha? Nagturad ka amang isitir nga na itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't inintid mo. Ha? Tanangan ti pa nagsasaom ha? Tanod dadaki sa mapasama kada tatang kinanang. Agpinasin siya talangan. hanya ka din ti mapaspasamak iti pamilya at tayo lakay. Nila ang restate agar aramin iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan si amin. Lakay. Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakay. Pinadakkel kan pinagadal tamat iday tinasayaan. Ngam kastya lahay tinagtumpalan ti amin. Diyos ko. Jakmat kaya dapat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. Saan lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang? Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mata na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Aniya. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso ti nakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti daka sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadaal mo ti biyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasayat nga ibunga dayta. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Masakit tinakam ko na. Naman niya matenti na pasama ka na iti barko. May sak asiman nga walang trabaho. Resti. Sabay payandak na gininom na lang. Ba ito yung tinagsak ko? Si kamot laang tinang dadaal iti biyag mo, anak ko. Nasusurom tinagsugal, kan nagaramat iti may parit nga agas. Nalang. Pagpalbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong kan ka tinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko, bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay na mapasamak ti kastoy. Nilakit ni Reste, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balipay. Anya? Ayan ni Reste. Diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Diyak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay, pare. Bun pare, ni Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko, pare. Kagyaman na pare. At timutin ti agas mo. Ikagtinday ti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Magpakpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na kumamakarwar di ti pagbalutan. Diyak kaya ti mabalod. Badingitan mi Resti. Saan da ka matulungan? Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Ket rumbeng lang nga maiparot ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo Resti anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maraming mo pa yung tagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang. Diyak kaya't amakita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nasken abayadam dito'y pagbaludan, tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinapasamak. Agsingsingpat ka dito'y pagbaludan, anak ko. Una na. Pagbabawi akong ti amin. Pagkawanan daga. Sana ka nagbalin na nasayat nga anak.
Naglablabesak. Diyak init kan patag na iti ado arigat yung kanya. Pinatpadaldak. Ita kastilang tinagtungpala. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulitak na kindaw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka nanak ko. Ulitak may bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminan nagiti basol mo anak ko. Di mo dadaalan ti panagtalag kan pamatag ti pamilyam kan ka. Ta isudan tumot lang ti makatulong intun si kantag kasapulan. Alaga iyam di tan tinagipusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Biyag. Di tao. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin ino Major Warley tang anak ko? Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay kasla madandanagan kayo. Kasano? Kasla, saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold? Anya? Naluto ka din, di pulutan me, Litang, bakit? Itay pa ilang karurahin me. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kasla madandanagan ka. Ada ka di pa kadanagan. Kung nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanalbuong. Anya? Kanalbuong lang, nagbutang kayo? Maragsakan lang amin dagiti kakadwa. So, nagpaputok na. Anya? Awan di rin ba nga pagtanaga? Bakit? Awan tigyera mapasana. Nag-aawitin dagiti kakadwa. Bakit? Saan ka di ngayon bagak nga agdigos ka? Madamdama akto ni Agdigos, Arnold. Aginana at biit. Nagadong amin ti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartag ka. Mapan kan ijay silad kat maturok kan. Anya? Umay ka ba na? Anay ko! Di mo masang kitakyan ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatangkan di ulang, Litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasama, Arnold. Nabambanog ka. Saan lagay tatiramidat kan ka? No di mo ganti kayat ko. Nawatan. Ada ibat ko anak nga si daan nyo, anak ko. Kapuros dagito'y anatang. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, Litang, ha? Anyat na pasamak iti pingping mo. Limitam mo. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskaso? Naglitam day tapingping mo. Anyat na pasamak anak ko. Adalasan may anak kinaawatan kini Arnold idirabi nanang. Isoan akabil na. Anya? Tiyawanan ba in alalaki? Kabaulan na kagaya makabilan. Nan. Idarom mo ti asawa manakaw. Saan arumbang ti naramid na kan ka? Aglablabas day dya tao. Saan nanang? Mabutangak amang idarom kan kuana. Anya kumangay ti pagbutngam. Idarom mukit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mata. Kadyak nanggag dagitim pagbagakan ka itay ni nanang mo, Litang. Arnold. Batasang tagdarom. Takas kay kanyak itiinam. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinam. Iti ka nito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold. Tamtangan ang dayta. At iti kwarta, Litang. Kumatang ka, kadag iti masapsapol iti balay. Nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag.
awatam kit din ti kwarta tayo kagumatang iti abastor ti balay. Arnold, Alamon, nukayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mapangkag pa siya, Reggie mo. anya. Dinakman mulagatan na kasta. Ika kagiyaman tado ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka na kitimbag-bagak idinamit sa ngal daw halitan. Awan intensyon ko saktan tirik na. Arnold, Lambing ko lang tayo dyan. Kasla di nakaman mo. Ay, ayatan ka. Sana ka dagas nga sawa. Maturog tan. At alam mo tirabi. At apay ko timinton pika. Sana pahinga at tugla pa. Bakit? Ay, nanagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kit di. Ay, sika talaga, Arnold. Ay, ayatan ka. Bakit? jak amaw no niya ti sawag-litang anak ko. Apay ka din, anang. Adan samat kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, anang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kan kabarbaruman nga inisuman na kita'y limaba si Jabalay. Anya. Nagpakadapay kidi kanyak ama pa nagtrabaho. Kaslaawan dakas ngay naramid na kanda. Bye-bye anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya? Wan, nanang. Iso abay-bay anyo latan. No anya ti madmadlaw yu itakin ni Arnold. Mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali dya asawam? Umay dagiti kakadwak dito balay na madamdama bakit? Agluto ka iti na mas apulutanin mi ha? Wan, Arnold. Ken ay, di ka agsuot iti nakiti nga shorts. Diyak kaya't nga ta sa bala makakita iti kurong. Anya. Agpalda ka iti nagayad. Agbado ka iti lawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagim. Anya ka din na itang ibagbakam. Naisam iti babae dagiti kakadwak. Diyak kaya't asika ti pagpantasyan da. Arnold. Naglagi pang timbagak na Hala, magluto ka iti pulutanin mi. Taumayan dagiti kakadwak, ha? At tuyin ti pulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bakat. Wala, agsubli ka dago sa diyo nagtibalay. Darasam. Wan, Arnold. Apay ang pinapanaw mga dagos niya asawam. Inyawatam ko may iti inuman lang arak ah. Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Basta ka de. Among pare, nagpintas ti asawam. Nagamot ti rupa na. Anya? Diba ka lang, nung nauma ka ni ti asawam, ta sublatag. Anyat kinunan. Sublatag ti asawam, no demon kayat ko na. Awanan ka iti bain. Apay ang talo ka nga eh. Nagtimat! Apay at tinungpanak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di ngayon bagakan ka at di ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka polis? Anya, jak matinaramid dayta. Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Arnold. Agselosak. Diyak kaya't apagpantasyan da kati sa pali. Arnold. Ay ayatin kalitang. Diyak kaya't amaagaw na kati sa pali kanya. Ite pelaki kita na Arnold, pare. Apay? Masakit tinagam mo kan ko na Rizaldo. Diyak magustuhan ti panagdanog na kanyak. Basta aya. At tanto aldo kanyak na itatao. Nawaya pa'y ita ng pagnapag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya? Pag-urayak lang ang tinapinta sa gundaway, Rizaldo. Sampay na ita, di pa nang likitar ko kinuha na. Saan ngayon umaulan na ka? Nagpanunot nga na imbag, pare. Anya? Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold, pare. Sana ka mabuting kinuha na. Nuko naman nasiglat. Nasigsiglatak. Kamuak tinapasama ka dyan lugar yung kabagay. Nagiti pa yan pulis tinagaapa. Kaputputay.
kabagis. Imbis na Arnold ti mang protektar ka nag iti tao iti lugar yaw. Isuda man ti pagbutbut nga nag iti tao. Tanmat ngamin nga amin apules kat dakas ti ugali na. Mairamraman lang nagiti nasaya ti aramid na apules. Sa bagay, husto ka kabagis. Adaw nagiti mapagtalkan apules. Ang madalat tama nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutek ni Litang akaanakam kabagis. Kanayon adangran ti asawa na. Anya? Mabutang mat nga rod nga agdarom ni Litang. Tamangan kanunudakas ti aramiden kenkwa na ti asawa na. Ha? Ay, alangan ng baybayan na kabkabinin na ti asawa na. Mati kabagis. Pakawanin nak. Nung nadangran ka man ng Litang. Nabigla klaheng. Isuan aramid ko ti kasjay. Arnold, Saan na maulit day dyan bakit? Saan ka napasakitan? adon adanas nga imbagam day ta kanya. Ngam ulitang matlat na. Isungarot nga kid-kid dawak man na iti pamakawan mo. Promise. Talaga saan na maulit day dyan. Arnold, Awatin latan ti ugali. Nung datuma. Diyak malaptan ti bagay punto. Sa anak matadakas nga asawa ka. Arnold, Litang, ay-ayatan ka. Kaya't kang araw ko pa ni Tinayrot. Mailiwak manamkan ka. Nya ti planong pare. Ibagag maragos kanya at numalpas si parikot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amok ti burik dahil yung Arnold. Agagadalan ti ramay ko amang kalbit iti daytoy pare. Relax. Dumteng tulad na dahil panawin. Saan ay ang dati illegal nga aramid na dyan Arnold? At damat na talaga. No kasta nga rod, at damot mamawat na nga uminto, nga aggapo ka iti sindikato. Sigurado rin ta, Rizaldo. Tala, may kakit di. Mapunta man na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantangan rodan, Boss Dennis. nagaduman ng tibilbilangam akwarta, Arnold. Nagkapunta kita akwarta. Di ka nagdamag bakit? Di mo latan ikaskaso ti makikita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartang. Gimatang kapayan iti baro ang motorsiklo. Ay, magidasar ka man iti pang malaman ta. Pabisina. Itay pa'y anak ka itasarak iti lamisaan. Si kalaangan ti maururay amangan. Alarot. Makantan. Itay pa ang mabisina. Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang. Anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Itala ang amakitak day jay alugan. Itay pa'y nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Ururaya ka rumor jay driver. Ngam awan mo ti tao arimwar. Kaslag palpaliew. Anya? Sa balit agparparik na kanyak liitang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse. Abi nga palto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidam. Inton kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Asino ko mati makayatura da mga report kanya. Mabutang da mga report kanya. Agawitan, Arnold. Nabarbartak ka. Mabutbutang lakit din dagiti kaaruba kan kagapo iti aramidam. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidam. Mabalin ka ang makaswan iti kastangar aramidam. Tanag mo na yan. Awan ti makaiturled nga gipulong. Kabutang kita. Anya? Mabutbutang nga kabagis. Adda nga minsabali amadmadlaw ko. Anya na ita amadmadlaw mo kabagay. Pasaray makakita ang iti tao asaan kumot nga amamo nga ang pagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpaliiwan day dya tao. May lasin mo ka rin na dya tao? Diyak may lasin launay tirupa na. Gaputan nakakalugong ken naka-face mask. Patyak ka sa bali a tao day jay. Kabisadok amin a tao ija lugar may.
Agan anad kayong arap ka ba guys? Ang mga no sa bali ti panggap na dya tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan ka ba, guys? Kanayon kami nga agan anad kanilita nga anak ko. Ay, nay, sana kung ngagbayag, patuluya kaon. Yala ka ba guys? Agyaman na kitintid mo aprutas kan natag. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akar na ipauragak di may sa baboy ka. Ikan kayo ba iti libre asidain niya. Pasensya ka, no naladawa ka. Nagbayag ka na gawin. At di lalaki, ha? Anya lalaki asasang Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitang. Lalaki ti kinasinarak mo yung chintanan niya. Saan ako no dayta Arnold? Dahil tinangdanam. Iti ka nito amamumak at lalakim. Terkas ka kanya. At iti mo na bayan, Rizaldo. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na diyang Arnold. Awan ti parikot, Dinis. Naadal ko mutin ti amin. No kasano ti panang likidar ko ni Arnold. Kaya't ko anang talos ti panang likidar mo kan ko na. Di ka gimbati iti ebidensya. 100% anadalos ti trabaho pare. Saan ang agdadamot kastoy pare. Kalidad ti trabaho. Ngala, si kangaruran ti makamukin ko na. Agsinatan dito, tamang dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, anaida sayan ni Arnold. O Arnold, kumusta? Kumusta ko naman yan? Uy, kumusta ka ko na? Uy, dumakdakkel ti tiyan mo ah. Siguro, adon tinaliksag mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal na pagsusugaran niya. Jack kaya ti tinorti sound, Dennis. Aganad ka. Gapoy ti kasta pa nagsasound. Saan siya tiyagan ang Arnold? Sika, tirumban na aganad. Aniya. Ang mga paikit eh, no dahil tuwin ti maudya pa nagsarita, kan pa nagkita ta. Aniya. Asidiga ka iti balay dalit ang akanakak. Nagna ako na awan mo't maluga naka-tricycle. Inay tulunan iti sinenda karne ti baboy. Ay, kartinak pa iti magna. May lasin ko na ipakatakder iti abay ti nakaparada akot siya iti adayo apasay. Ano tiraramidin na itatao di tao eh. Kasla dapat urayin na. Tumalangkiyaw. Nay, ada sumungan ang nakamotorsiklaw. Ha! Pinaltugan natin nakamotorsiklaw. Dayay, pinasiwot ng tikotse na ngayon madayaw. Awanan ni Arnold na natayan ti asawa. Unayan da ito yan napasama. Kabagay, na matangak tinapasama. Anya? Diyak mo ting pagaraw. Adi kaya mo Arnold urayin na apaltukan. Amok tirupa dyan ang paltoken ko na. Anya? Talo alawas kalpasan tinapasama kita asawam. Nakamadagaw sa nagiti suspect. Kat nakabalod na isa. Wala pa. Kakadwa na matlaang ti mastermind. Day agnagan iti Dennis. Uray na di Arnold nga asawam. Karaman matlagayam ka nagiti illegal nga arameg. So matlagayam anagado ti bilbilangan day di Arnold akwartana. Nagkapo matlagayam iti dakas day jay akwarta. Nagpulumot lang ti asawam lita. Kansa na nagbalin na nasaya at nga asawa ka na. Kapunta pinaspasaktan na ka. Adaw ti basol ti asawam. Nagbasol itilintag. Kang runan ti amin.
Dakkel ti basol na iti Diyos. No agbibiyag kay ti kinadakas, dakas tumat ti pagtumpala. Alaga gayam di tanti nagibusan, ti pakasalitaan, di ti drama tayo. Biyag, ti tao. Biyag, ti tao. Kamaudyanan na, nakaalat amat laangan iti tulong manipod iti gobyerno para kadagiti single mamakas kada taloy da. Ay, wan nga rod ami. Good. Apay nga rod akas lang naliday ka. Saan ka naragsak? Tadan kwartata? At dan igatang tayo ti masapsapol dagiti anak ta? Ay, aginggat kaano nga takas to'y ti kasasaad na ami. Diyak kayatan ti kastoy a sitwasyon ta. Ay, anya nga rod ngay, anusan ta Talaga akas ta. Nagpadaan tamad ngamin nga intarayan tinobyo na. Wan nga rod dagiti awanan bain alalaki. Ngam, naimbagkan ka at may sa ti anak mo. Siyak ngay, dua. Wan ngam ay na, narigat lata, friend. Isong agsalukag ta. Tapno maipayan tay tinapinta sa masakbayan dagiti anak ta. Nga uray awan kadwa ta amang padakkel kadakwada. Tatang, ag-eskwela kiti vocational. Anya, ay katsi ka anak ko. Kasanon ti anak mo. Diyak masikasaw ano kasi mapan nakag-eskwela, tata. Makipagpakaasyak nga umanugot da nga ikuyog ko ti anak ko. Uray tadakkelan. Amunan ti sao. Kan saan analikutag ti apo ko yo. Nasingpet. Sa bagay matkat niya. Ang naimbag no saan ka marigatan anak ko. Saan, tatang? Kabaalak. Kaya't ko ngamin nga ipakat ti isem ko iti panagdait. Isong ag-eskwela ak. Tapno makasurusuro ak anaimpag nga agdait, tatang. Ag-eskwela ka no iti vocational jagay yung mo, Loida. Amang ano kaya mo mati ag-eskwela, anak ko? Naimbaglakan ni Ami ata nakalpas iti high school. Siyak ngay, jak pa'y nailepas. Kat ituloy mo ti ag-eskwela iti high school, ano kayat mo? May sa tawan mo laangan, kat makaturpos kan. Mabai na. Siya kun ati kabakatan iti eskwelaan me. Jak kayat ti makantsawan. Kat anya nga roti kayat mo nga aramidan. Agsapulak iti trabaho. Ke ala nga rod tanay. Kasi dagiti anak mo no di ka agtrabaho anak ko. Natangken tumo nga minti ulom ide. Imbagak asinaam dahi alalaki. Tadaket nga rod pamilya na. Ngam sinukir na. Anya ngay ita? Husto matan ananang. Agsermon kay manan. Nalpas lang aruten. Awagam man kit diti ama dagiti anak mo. Ibagam amang tad iti suporta dagiti anak na. Namin adun nga inaramid ko day tananang. Nam awan kwarta na. Awan trabaho na. Ni bakit na timang bibiyag kenkwa na. Anya? Iso adi yun nam namaan amang tad day siya alalaki. Ma-stressak lang amang pampanunot iti dayta. Ay, nabanog ako na magmagnang agsapsapol iti trabaho. Ngam talagang awan ma-applyan. Ay, agtug awak mampay dito'y parke. Kanat to'y ginatang ko abananak yo. Pamadpad iti bisin. Ay na, unay matantikas to'y agas-gasat ko iti biyag. Naimbag pa'y kindidag iti makikita katatao dito'y parke. Nagraragsak ta. Kan madlaw napintas ti biyag da. Nuapay ngamin anay yan nakakapobre. Di nga na yung madadayo po po. Tama nga mapukaw ka. Oh, kas iti day dyan lakay. Madlaw abak nang tilangana. Anya nga ta ti trabaho day ta. Pensyonado nga ta. Uno, negosyante. Uno anya. Kumikita dito'y ayan ko tilakay. Kat umis-isam. Isumakmat. Umasidagan. Hello. Mabalinti makiaman mo. Ha? Ay, uwan sir. Isyak ni Loida. Sakmat ni Floro. Yung di nakawagan ni sir. Manong Floro kunam laktar kaniya.
Ha? Agmay saka. Kan madlawan na ti pampanunutam. Kan kaslan nalinay ka. Ada ka di problema? Ha? Awan manong. Nabanugak lang ang anagnag na. Iso nga umayak ka ginanabiit dito eh. Ada ka din asawa, mading? May saak a single manong. Kasta? Lucia, ada asawa. Ada may isang anak may kandwa nga puko. Panakunat, umadalin ti panagbalin ko abalo tinabiyag. Ha? Nabayagan na saan kami nga kinkinnaawatan ni asawa. Saan ako nananagsak iti denana. Isa kayat kon asinaan. Anya? O sige, tayo kita ti apo ko. Impasyar ko ngamin ti apo. Huwag kaya. Mapali na maalat ni cellphone number mo? Ay, sure, Manong Floro. Adda ka diin sang petyo amakan, nanang? Tawan pa'y nastir kak at trabaho, anak ko. Apay, di ka nagluto ay Maxine? Awan bagasan, naibos. Anya? Ala, urayon dak, tay nak bumulod iti bagas ni Lola yo. Urayon dak, anak ko. Ay na, kaasi kay mo't nga giina. Umay kay ngamin agnaad dito'y balayin anak ko. Panawan nyo pa ilaan di kalkalapaw yaw. Ay, diyak kayat dito'y. Ado ti manakibiyang at tao dito'y nanang. Day tala agsipsipot iti pada da tao ti amuda nga ramidan. Ay na, baybay am ida ano kasta ti kayat da nga ramidan. Kasla di ka pala na irwam kadakwada. Basta, diyak kayat ti agyan dito'y nanang. Nagado ti chismosa akaaruba dito'y. Ala, mangan kayon anak ko. Adain sangpet ko amakan. Wow, nagimas matuin sangpat yung amakanan, nanang. Kunak man noowan kwartayo, nanang. Nagkalaan nyo nga iti kwartayo. May na, mangan kayo kit din. Saan atila damdamagan nyo? Inggatangan kayo adwa iti tsinelas yo. Thank you, nanang. Ngam, adda ka din trabahom, nanang? Uwan. Makilablabada ak no daduma. No maminsan mat, makitang danak ngagdalos iti balay. Ay, kasta ka di, nanang. Isu ada kayo, agiskwela kayo anaing baguhan. Panunutan nyo, tirigat ko anak ko. Saan ko apidpidutan ti kwarta? Laglagi pa nyo dayta. Nakapimpintas ka talaga, Loida. Dayta, tinakainlabakan ka. I love you. Sana ka makapagbayag. Tawan kadwa dagiti anak ko iti balay, Floro. Anya ka di. Tunggalag sarak ta. Agdardaras ka kanayon. Idandanagak ngamin dagiti anak ko, Floro. Awan kadwa da iti balay. Sapay adabasit nga anak ko. Alagaron. Ngayon mabanin ka di, nga iti sumarulo apa nagsarak ta, kadi kan agdardaras nga agawin. Mangtangdan ka iti mangkadwa ka ng iti anak mo, ikan ka iti pagtangdan mo. Sige, sikat ti makaam mo, Floro. Okay. Madam naman tungarudan ti kwarta mo, Loida. Itid kunto no madam-dama. Nanang, da kayo man titangdanak amang kadwa kadagiti anak ko tada papanak. Apay, papapanam ka day. Kanayong kaarungwar. Adda ka din trabahom, anak ko. Awan, nanang. Nagadun tinagaplayak at trabaho. Awan nangawat kanya. Ay, nagrigat ti makastrak iti trabaho. Nangruna no kas kanyak nga undergraduate iti high school. Apay, di kan makilablabada ka da Madam Layla? Ay, saanan? Makabanog mati makilabada, nanang. Diyak maanusan. Anya, kat talaga akasta Anus laeng, anak ko. Panunutom dagiti anak mo. Isuda ti pagbali ng mga inspirasyon mo. Tapno napigsa kang agtrabaho. Ay, basta.
Jak kayatan ti makilabada. Kat, anya nga ron ti pangbiag mo kadagiti anak mo no di mo anusan ti makilabada. Uray jak makilabada, masuportarak dagiti anak ko nanang. Nalakalaang tagdiskarte iti kwarta nga uray jak makilabada. Aniya? Nay, nagpintasan tabadom apo. Asino tigim matang kadagita? Ni Nanang mi, Lola. Anya? Nukasta, adun ti kwarta ni Nanang yaw. Adun Lola. Kanayon da kami nga igatangan iti kanan mi. Anya, pangalalaan na nga iti kwarta na. Kat awang mo trabaho na. Di ka nagawid, love. Sa nabalit, tanda ni Nanang mo akadwa na iti anak mo. Floro, dinto nga ta maduktalan ti asawan ti may papangkadata? Di oray man maduktalan na. Awan problema kanya, Cloida. Kayat ko pa'y kat di atap no sinaan nakon. Floro? No kayat mo agdinatan. Ay, saan? Amangan mo agdarom ti asawam. Diyak kayat ti may darom, love. Di ka madanagan. Ta kontento akon iti kastoy a sitwasyon ta. Basta di mo liplipatan ti karim kanyak alinawas nga ikanak iti kwarta, Floro. Wen, di ka madanagan. Matumpal na itakarikan ka. Ipaay ko amin nakasapulan nyo nga ina. Rabiin, ami. Husto day ta na pa nagdadait mo. Ne, si kamat kahayam day taloy da. Ay na, masapula may lepas ko ti awat ko uniform tani kasapulan da kanon intong bigat. Anyan? Nakakaasi kamat nga overtime, ami. Naimbag no umdas met ti matmat gadam para kada kayo iti anak mo. Umdas met aloy da. Anusak, takasto ti panggadak. Parparigatam la ti bagim iti kastangar aramiden. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, tanarigat ti agsakit. Ay nakapilitan nga agtrabaho ak tawang mo't sa bali a pangalagi ti pangbiag ko iti anak ko. Naimbagkan ka tapabanjing-banjing ka lang. Apay kumaparigat ti bagit nga agtrabaho ngay. Ay pulos mat I-transfer ko na giti anak ko iti private school, Nanang. Anya, apay, ada kwartam aya anak ko. Ni Floro ti aggastos, Nanang. Anya, hay anak ko. Mamin mag na ibagaking ka asaan anasaya at tiar aramidaw. Ti panakirelasyon mo iti dayi a tao, pamilyado ni Floro. Ay, dagiti anak ko ti makagapo no apay nga aramidag ti kastoy, Nanang. Nagkari ni Floro nga ipaay na amin nakasapulan dagiti anak ko. Ngim agbasbasol kayo anak ko. Kasano nung maduktalan ti asawa na ti amin. Delikado. Makam mo ditan. Basta gundawayak ti kinaaddat kwarta na ita. Pagadalot dagiti anak ko iti pribado nga eskwilaan. Tadda ni Floro amang ibaklay iti magastos. Addo ti kwartayo tatang. Gumatang kayo mat iti kayat yu agatangan. Ini kan naklangaron iti napanalawas na anak ko. Kat sa bali magdayjay Alakit agyaman ak ngaron amay. Kahit kumusta man ti shop mo anak ko. Nasayaat mo tatang. Ay nahagnayon nakmanan iti trabahador. Tagimatang ak itinayon dagiti sewing machine ko. Kaano lang idagdadait ka diti balay. Ita adan pwestom iti pagdaitan. Kaya ado pa yan dagiti trabahador mo. Wen nga ro tatang. Ay naasi ti Diyos. Di na tayo binaybayan. Wen anak ko. Nulakit di tanapas nagkang agkararang kan agdayaw kan kuana. Ipaay na dagiti kasapulam anak ko. Wen nga ron. Isong agyaman ak una iti Diyos. Tamo ka naggapu amin kan kuana dagiti abindisyon. No kasta. Ijay private school ti pag-isiskulaan dagiti anak mo, Loida? Wen ami, may mayat ijay tapno matutukan da na imbag. Basbasit da ngamin ijay. Ay ka nasayaat Kat sika ngay, apay adi mo pa'y laiyakar dya anak mo iti private school. Ado matunti kwartam. Ay nasaanan. Sana bale ta si daglangi dya balay ti pagadalan da. Kan may sa, agur-urno nga kiti pagadal nanto iti koleyo, Loida.
Ay na, pagbalbalin namla nakakaasi di anak mo. Anyat sirbi ti kwartam nga no di mo pagadalan iti pribada oh. Okay laeng, friend. Kan may sa di na malakayat ti umakar iti pagadalan. Ta di na mapanawan dagiti gagayim na iti pagadalan da. Nisyak akat saan mabalin. Kayat ko nga iti pribado ti pag-eskwela dagiti anak ko. Jak kayat nga agbalinda nakakaasi. Apay adi ka makaidnaloy da. Jak makontak ti cellphone ni Floro nana. Anya? Madanagan nak. Amangan no kinapture ti asawa na ti cellphone na. Kahit awan ti maaramidam ano kastaman bilang anak ko. Dakdakkel ti karbangan ti asawa na kinkwana ngam sika. Siyak ti ayatan ni Floro nanang. Tay ka anakan ni Floro ti umawawag. Hello? Anya? Sige. Agyaman ak tayo pakaamom tinapasamak. Okay. Bye. Anyat ko na di imawag anak ko. Natayan ni Floro, nanang. Anya? Kasano da ito yan? No kaano ang masikugak? Isumat tanti papatay ni Floro. Kasano ang paitan, nanang?